السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ وحشتوني، يا رب تكونوا بخير. كل سنة وانتم طيبين. بمناسبة هلول رجب علينا، يا ربنا يعيدوا علينا الأيام بخير، اللهم آمين يا رب العالمين. احنا النهاردة إن شاء الله هنعمل صينية فراخ. بصوا هتبهركم، هتخليكم كده، يعني الصينية هتطلع هتغني من الفرن. يلا نصلي ونسمع الرسول ونبدأ بسم الله. يبقى جهزنا، اللهم صل على النبي، 4 وراك معانا هما، فحسيت ان هما مش هيكفوا فرحت مطلعة صدر وفاتحة زي ما انتم شايفين كده اهو. واروح جايبه، اللهم صل على النبي، نتبلها الاول حوالي ساعه او ساعه ونص كده، على حسب ما الوقت اللي انت تفضيه. يعني معلقه كبيره من الملح اهي، نجيب نص كمونه لان المعلقه اللي معايا صغيره. واروح جايبه بهارات لحمه اهي، تدي طعم ونكهه جميله. وبرده حبه كمون كده، ونقلب دي مع بعض كده لحد ما تتبل خالص، زي ما انتوا زي ما احنا بنعملها على طول مع بعض. شايفين اهي. يبقى نركن دي خالص كده حوالي ساعة أو ساعة ونص، الوقت اللي يتسع جدا نركنها كده خالص. ويلا بقى نجهز الوصفة على ما تتبل معانا كده ونرجع لها تاني. يبقى واحنا بنتبلنا الفراخ وسيبناها حوالي ساعتين، فعلشان اساعد على ان التتبيله توصل للحم، فاروح حاطه حبه زيت كده عشان يساعدني وانا بفرد بس التكاد نسيتها يعني. يبقى نرجع تاني. جهزنا حوالي 5 بصلات هم او 6، نقطعهم زي طرنشات كده اهي كده، بصل ابيض بصل احمر، فانا حبيت اعمل النوعين يعني اهو. شايفين كده؟ نقطع بقى الكميه كده ونرفعها يعتبر اهي زي ما انتم شايفين اهو. نجهز الطاسه بقى بتاعتنا فيها شويه زيت، ونحطها على النار كده، نرفعها على النار عشان نعمل احلى تتبيله فراخ لاحلى ناس كده. تعملي بقى فيها شويه فريحه بقى، شويه مكرونه، شويه رز ابيض، مكرونه بشاميل، براحتك خالص اللي انت عايزه وممكن كمان التتبيله اللي تبقى فيها تتغمس بالعيش. بصي مش هقول لك، يعني تاكلها بالعيش كده. الصوص اللي بينزل من الفراخ ده بيبقى اطعم من الفراخ نفسها. احنا مع بعض كده بنقطع البصل اللي انت عايزاه طبعا، والكميه اللي انت عايزاها. كل ما تعملي بصل كتير تبقى طريقه تبقى ممتازه. يبقى احنا برضو سايبين مع بعض الفراخ تتبل حوالي من ساعه او ساعه وربع. بقول كل يعني الوقت اللي يسمح معاك. برضو مستعجل لو مش عايزه تسيبها تتبل برضو هتبقى ممتازه زي العسل. يبقى كده خلصنا الكميه اهو ما شاء الله، كميه مناسبه هي. نرفع طاستنا على النار بقى ونوريها. يبقى احنا خلاص جبنا شويه زيت في الطاسه بتاعتنا، وهننزل بكميه البصل اللي احنا قطعناها مع بعض اهي زي ما انتم شايفين اهي. نقلب كده براحتنا خالص لحد ما تحس ان هي دبت كده، نفصصها من بعض كده اهو في الطاسه اهو ما شاء الله زي العسل. نضيف بقى جايبين برده بهاراتنا، نجيب برده حبه بهارات من اللحمه اهي حوالي معلقه او نص معلقه، لان احنا متبلين الفراخ ببهارات لحمه وفلفل اسمر وحبه زيت وملحنا عشان نشوف بقى تبقى حلوه. وناخد جايبه برده شويه كمون، وشويه برده فلفل اسمر. نقلب كده لحد ما تحس ان هي خلاص يعتبر دبت معانا. الله، شايفين بهارات اللحمه الخاليه؟ بصوا ريحه جميله جدا اهي ما شاء الله زي العسل اهي. نستنى كده مع بعض لما تدبل خالص، ونوريكم بقى احلى حبه بصل كده لاحلى تتبيله فراخ زي العسل. تفكوا كده وهتشكوا فيها خالص. يا ريت اللي يسمع الفيديو ده لحد كده يقول لي ولو كلمه واحده، تسعدني والله وبتشجعني ان انا اشتغل معاكم واعمل معاكم اي فيديو حتى لو بسيط. معلش فيديوهاتنا على قد الايد كده. يبقى خلاص معانا البصل اللي يعتبر دبله اهي. برده روحي جايبه نص معلقه بابريكا وادوس كده، تديني منظر ولون كده جميل خالص اهو زي ما انتوا شايفين. حط حبه صغيره كده كمان، شوفوا شايفين غيرت اللون ازاي اهي. يبقى كده خلاص معانا البصل يعتبر جرب يستوي اهو. نجهز الصينيه بتاعتنا، يعتبر نروح جايبين الصينيه بتاعتنا اهي، ونروح نازلين بنص البصل اهو حاجه كده. ويلا نرص الفراخ مع بعض بقى.
يبقى خلاص كده نرص الفراخ معانا مع بعض كده، شايفين اهي ما شاء الله عسل اهي، بسم الله ما شاء الله زي العسل اهي. بألف هنا وصحة، يا رب تعجبكم كده اهي. تمام كده رصينا معانا الصينيه، ودي الميه اللي نازله منها اللي هي الايه اهي، نروح نازلين بيها كده زي ما انتم شايفين. وجبنا باقي البصل ننزله كده اهو، شايفين اهو. حاجه بص على قد الايد وحاجه ايه اهو، ما شاء الله زي العسل اهي. بألف هنا وصحه. نجيب بقى حبايتين طماطم كده نحطهم على وشها، يبقى خلاص كده قطعنا حبايتين طماطم هما نحطهم على الوش برضو كده اهو. يبقى احنا حطينا فلفلنا الاسمر، بهارات اللحمه بتاعتنا، ملحنا تبلناهم حوالي ساعه او ساعه وربع، وممكن مش يعني ايه حوالي ساعه مش زودنا عن كده. وجبنا قرن فلفل نحط بس ايه عشان مش تبقى حر. ونروح جايبين الورق بتاعنا بقى الورق الزبده، يبقى جبت نص كوبايه ميه وحطيت فيه شويه كمون بسيطه خالص علشان تديني ايه ميه كده عشان الفراخ تستوي فيها اهي. مش حطيت اكتر من نص كوبايه ميه وحبه كمون بس، اوعي تبقى ايه حاجه مني. وروح جايبه ورق الزبده كده اهو، هلبها الصينيه كده. ورحت برده جايبه الايه ورق السلوفان دي، اخلي اللي بيلمع تحت عشان الحراره ايه تسويه، الحراره تبقى جوه يعني، شايفين كده. ودخله بقى الفرن على درجه حراره 180 لحد ما يستوي. احس ان الفراخ استوت حوالي من ساعه الا ربع كده، يعتبر من تلت ساعه لساعه الا ربع الفراخ تستوي. ونكشف مع بعض الورق ونوريكم بقى، نحط عشوائي كده ونوريكم احلى تتبيله فراخ لاحلى ناس. وصباحكم ورد كده. بسم الله ما شاء الله طلعناها من الفرن اهي ما شاء الله زي العسل، شايفين اهي. يبقى كده خلاص بصوا استوت اهي اهي، شايفين تتفصص اهي. بس احنا بقى عايزين يبقى المنظر احسن، يبقى هنروح جايبين كده الحاجه دي نازلين كده البصل كده والحاجات دي اهي علشان ايه تاخد لون كده في الايه على الشويه من فوق كده تبقى شكلها ايه احسن. يبقى نشيل البصل دي كده عشان مش ينشف اهو. ونروح جايبين من التتبيله اللي هي تحت بصوا كده ودهنين الايه الفراخ كده. عايزه برضو تجيبي معلقه سمنه، بس انا بقول كده هي سمنتها وزيتها وكل حاجه مظبوطه، فمنعا علشان مش ايه مش يعني تبقى سمينه زياده عن اللزوم اهي. شايفين اللمعه دي كده. نسيبها بقى تتحمر كده في الفرن ونوريكم بقى احلى صينيه فراخ او وراك زي ما انتم بتقولوا تبقى 100 100. يبقى كده بألف هنا وصحه. ايه رايكم؟ شايفين هوريكم بقى اللحمه مستويه ازاي، شايفين دايبه ازاي ما شاء الله زي العسل. بألف هنا وصحه. يا رب تجربوها وتقولوا لي رايكم، واكون كده تحت حسن ظنكم على طول. يا رب تجربوها اهو. بصوا شايفين الصوص دي بقى ويبقى قطع منه. ولو انت عايزه تحط تحت اللحمه بطاطس او كوسه او اي حاجه، بس احنا عملناها النهارده صينيه فراخ كده جميله كده. وبألف هنا وصحه. يا رب تنول اعجابكم يا رب. ودايما زي ما اتعودنا نسيب بعض على لا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله.